Kubor ka Batesi TV lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi min wan ra mangi hakir dog ying jongpi Hakala sngi ublay jong katayo kakat khandai terik ubnai naitung arajar arbuai. Menteri rangba jong kajela Konrad Konggal Sangma ulapan bena baka sarkar kala shim ya karai ban aino daga joint venture ya kamamulo Chera Cement Limited kenang baka ni karkhana kabala ringswai kan KM biang pat sasisen. Menteri rangba ulaong bahap ban shim ya kane karai namar baka sarkar kamla ban baiting kashu ya kane ka karkhana nabakan lot hado shispa khandai pho klor tingka ban penke imbiang yaka u Konrad Sangma ula ongru balada anamle daka joint venture hab ban shukhang sindon no sbak ya ka MCCL namar bakala penkit rampalat ya ka sarkar Hato ki pai ba ka thain sora kisngau kumno halor kanika rai jong ka sarkar ban le no da ka joint venture ya ka MCCL ka Batesi TV kala lej ban yakendo ningkong ya usirdar jong ke elaka maumlo uba Jomai Raji ubala long teng udkhot jong ka board of director jong kanika karkhana bat ubala long teng ru Undang yalam jong ke union kindong trei hagani ke karkhana. Haga jingya keren bar uba Raji udaong baka jingkam jong menteri rangba bakala don ka jingya penbait lang hapdeng ka sarkar kinong trei bad kikle nong sensar kalong ka babakla namar baka sarkar ka klem pentip AA Shaki shwa bakan penbena ya ka tay karai ban le da ka joint venture uba Raji uloong baka sarkar kala kamru badon kam hado shispa khandai pho klor tingka ban penke imbiang ya ke MCCL Henry haga jingshisha uloong bakam da don kam hado kata-kata Henry lada bon kadon kam tang komba lai poklur AA ban yo sedang biang ya kakam Henry uloong banado basdang ban yakren las ngoto lepa baka sarkar kam don manshu bandang penya ya ke MCCL bat ka kwa la ka joint venture ni kesnem arja arfowi ni lewan gadon ka jing ya kili ikan tulang di arah hima sora takabat ka ilaka mamlo ni keren ya ban penya ni ka factory namar kan ni factory ka wasu sange mde hi ka pang be jongka ten doi don hi laki jongki da ku bang na ban tip ni ni keren sia ba atau ka por ba ka sange ni factory ka sange nam tak lockdown di ka simen ko penmi adu to ko pos ba lockdown ru dang pelai hadin kadang ya den da like lockdown bede kene factory kami asu dan baca asu ki umbar dan kam tak pisah ta jingle keren jingle ba ila jingmur saka ba kan wengno ini punya ba lor ka to por kan bu no di ki pat gibreo kenapa kenaban penyai baik ini di mereka orang adu sepak ndai pukul ngiyong kato kambang terpisahkan
dia sepak ndai pokru ya mentah ba pendron no ingin faktur kambam ketang lai fo sau fo ru karabiang yi ban penyai kan senang penbahi daladi galadi jadi kataru nak lian jong sarkar ni kentu simestari ai dengan negara ayu orang yang kam bekas sarkari kam dan mujui ban tinggi ku orang banyak kan inquiry ban investigate balik kerja kam ni ya kataru kim tare yang kam toy bang ni ban investigate kai katuru kasuk step kai po tu orang bangi nya la kaya hidar ni ka joy bejo syahmat kenam nama bekas sarkar kam labih bisa syu tin rei tar ngi ai ka presio riba ka dile tin rei na asin ngi le kran ka juhi sai sin ngi le hi na kaliang hima na ka ila ka mo mlo ru ngi le kan tu si mensa ring ka ba do MTC jungi ba titos isi ya matu por ngi le ya kran ni ta yang taru mai la tinggi wiawan no sini ya kalian ni perhat tada kasui kemudian ada kami ya kani rubadum tat kumtu la ot segala sekali sekitar la ikul marsi sisa ya gini trek kam tam gini trek basapo ke koloni yang ni rola Indonesia dan lain dan isu la ot segala tuan mentaru wa tak penuh tang tu sipuji sawaji ada sipuji la no di nak kena kicing lep lai ru kicing jah balai pujai bala jah ne po faktori la milo sekitar kita ro khoi na po faktori sabar kitiar ban kin marwe ma la milo sabar di dang kitu isngiru na sak wan kemiu kena we na ne stombo gija kita kitiar dan ne ban makin jahi bagai kita kena banyak tu po kilo we ubaya khasau tali senja kamu masuk kan jadi nama ketai hadirin jo tu kedinga kerana kini ketai ni nak kali aja masih nama muluhi ni orang bang jam dan jumit lek tak kena no tengimong kan no kabut tengimong lek tak tambah penyan no yang nak faktori dah kena no kalah kelati karena bekas subit tak pernah penyan no ya kah kenapa kini beri kini bang dah belah ni bagi badan hang ni kini im jangan nama mentah pun kita syuya syong yap tang saya terlihat seni deh setai deh baju tangkabam kedimu mereka tulak ke gamai hoksyu ke ayat tamu taman tu sanci hajar sipo hajar si benar si benar te ni ayat baik kita nak kalian cungi clear baik penyiar tak kanu kanu tidak kanu kemud kali bersih ke bapika sarkar sobet benar penyiar jangan cerita ni ke bentar kalau apa nama ke no motion belum motion ba po hisi dia bertanggung lu itu nomor berlaku kat tungga agreement kelakon adu ajar kat nyau itu tinggi yang wen masih seru ngese penda plus damban ya biang nomor kai kebangi cemu ini nak sino kalong ba ngin saya rong dah agreement lada kiban ki fam ki babiang kiban ide kiban penyai kena sorry ngin rong lada kami long samut mirung en habe apa kata aptam lo sisian ba kawai ke ban kong ya ba government karit ke yang royalty yang ni kata apa kemarin lah da perkara kapor bas dah ya tang snaya siton ba hak ni kapor ke minta kita ngalatin kasiton royalty kalau si gue pak de kifau ka ada kesempatan kasiton tinggi yang kita kena lakal ya ada private mood pada tinggi habnya ada ketungga market balu biang kai kayaknya dia mentai ngata si inen mi rubah nak liang jangka sarkar kalau benar tu bah kan penyiasat no ini kan bencur di ngasobo dikleru Minister bahkan don ketua PP mood ke bawah la frame tinggal orang itu dari tu lah jangan budang silo punya kopi ni itu nama bahkan don ketua bagi di komiti ayu kilaban ya involve tu tinggal bah ha yo kopi ketua kemudian kemudian itu daerah atau komiti kejungi pada saya berhad kata bentar bahasa kemudian mentah kabala dak sedang no dak kamu tu ni dan ini berba pin investigate kamtere inquiry ke ada bro mentere ban punya sih kemarin mentere ada kata yang government tinggi yang tai berba kan kita apa yang ni tradisi seni dak yang ya kami asu
kebakat karai keberkut kat ikata ngamut ban sach kandia ta pori ya ka government la kamrai kan no ngingin simno ini ulu nginya trehi no tin reba don ba to kala declare ni tingin apa pada ai ka keren domba kata ka pipi mut ke jongka ka ba ka nya di kalau bai hab mun dam hab mut tingin se hab ni syong hi man ya perkhadi da ka komiti da ka dor bari kor kowe nyampat lahi penyerai iru mentah yang ke selang kebawahan bas menurut mak nyimpan iru kita ki pipi mut ki bokum no mentah minum lei bangi nya tawans minum lei suasa mat dan apa ke surga kate kenalete pipi mut bat kan i ba ko bakaman penyai faktor jua dah kala dem nata kata faham kesawan banyak kendo ini na bentar ketika list yang bayi dengan motion ini tak tinggal saya lah kejong tinggal saya kerana kejong dan tang lah mana hasilwa mengibi ya surga hasilwa ban pilih ke bahkan ia si bentar tak tinggal kelas ini kata tinggal saya kerana ni kan lah semua hab tinggal kalau tak ingin mau pergi bah kalau kiwan ki company ke bayi dia ban ya teriak tak kalau dari luar kalau tu company pada dari macam penjat kai gitu bawa ke jong itu kami kayo kami jam ke dah bagian lah menaik kami jam segi berjung ini sana dah kami jenggot ni mereka ibang ikut bahkannya bahkan penimi kini nak cari beladon bandang akam ru bandang wan tiada rela nong baju nuan kita mana bahat bandang mungkin ini nak berjung ini semua dah dikisi lebor balik suwe-suwe tu kami dong ini hani nak cari kata kan ni factory ni kaya antara janda menrebusnya kan ni factory kinong tray ka don laga regulation ke joka iya la kato ka semen wesbur kyo kinong tray diki oksa bagi ya la katong jong ka daga peskel ke joki ka government peskel katon ka ka tu masdu katamo tu one skill labor adu skill labor kidon laga jong bentah pi kita ke contribution ke joki cek perempuan kan ni kata ibar ko ila don lupa inta di kasai kami kita ki right cek nama iban pendu jela da kiwan mai ru ki kita ki abate nama pi la dan shu ala tang haki ni ki private company ko shu mata ki penbang yang ai ya pi kan ai san tho aja si bana dari bandro hadin pakin astang san aja si bana di nomor kata ini aban siar gitu ke naik tam naik duna ya tangkat company mereka don kena semen wis buat kadon kasih kena semen manufacturer association kata bat kini labor yati lah kamu macam kuliah juga baisi bayar kena kata mat kata dari travel koi awak ngai ke basta cuma siapa star semen sini star kimia itu kat kembali kata production juga ni semen wis ki benefit ki berapa pada satu pinjaman ada protective supply yang sekali kita ngai kadang saya kan menteri kami ini premier lemda kita ki stakeholder mengi kamu Islam berapa ada ini iu ada bagi nong teri ki privilege yang tinggi apa ni ki jadi ban penyai kat ia itu akan kan kamu tu nak tulap bani kaba agar kamu ni tambah ka welfare ki jong ki ban dia working hours kamu tam working hours working hours lagi private ka kham jero hang ni te kalong tang prakanta kembali ka jong ka sabu prakanta si tayo ta kumbong ta kin hak por bakawan hin kong ken factory yang de hang ne factory kenta ko pesan ni khar batare den re suki ndar la kat sok ibre wi jong las dam panang nama menjua tu bulan factory ju iwa kan boya ni khami yo di kham tam ne bendong jong sini dan suki mentah hati ni oleh tentang 100% kita dah naik kerja menteri dan siu kasih suka manis nanu jenjang hadu hantai apa menteri lokal sudah kalau kita lihat pas engineer di bawah sini distrik kita ni dan rela buan himangi kita penjahit kini faktori di kata ika hang ni mengenai sipol ni lah ya uat kejeng pemiok kamsiu masa kaweru kaba hang ni ladon asli kejeng kelah Munda ka management kong kadai ke manual adin lah mechanized ya ka dalam mechanized ya ka kena tu lah start dia kong kita nak mulai spot adin dalam mechanized kita start lagi fongon
Tong latri lu di mesin baru. Sementara ni kaplan buat mai tu utai. Naki terus spangnya kan dan kap stang di lai aspal lai spangnya dan kam. Dikata kan sutui ke ya manpower gini dan kam manpower ke jaka kan lu kalaban tep. Kebakambun kalaban long teh kalau ding. Kebah. Ayu nak tahu wiki plan dabun balai lai ya otomatik. Kemudian wiki semen plan bukan pik segi wiki jaka ronta. Adi tang ni ka clean dan kam tang we bon na tang we beli la biar ada kla dong la don pak sa control room na dong sa di ka hangir ka damania de kata pila kana man poar ka yari di hendre wa kata ru la no ki badangon ki on skill SMS skill la bari la no ki hobi de badala de ki banyak persiapan tabi na ki jaga jadi na masora na dia kamu mulu, tak kat kempadan juga akademik buku mensiwa kan, kemudian. Kumbakalong himenta userdar ke ilaka mau mulu, ulaong ba 4 tip ke company ayu kaban wan haka jaka jong ke MCCL, bat daka ke kerteng bat hamai kin ai, henrei ladakan long sa kumno ru, bat ladakan wan kano ke company ru. Kabahakman kadai bakan long ka jing mentoy na kabenta ki trash nong bat ladakam jing mentoy ki trash nong kin ailat bakan wan trekam. Bakawan kini factory benko kini benko ada bataro kalau nak benda kajing bed kajing biang jungi beriu jungi kan ke area ni kam taman ni kasino ke jungi di berada kanwan kata kejuan pensio kam bam lawan ai kan nu kajing rap kam bam lawan ai kajing betoi beriu jungi kababa kham naik tadi di kata ru kata saya kan long very clear message ko barlang ni ai seka bangan bahkan suatu baswa bengin dan tak mau yang kita kan pipi mood kabakah ko abaka frame iko abas study jua kalau kono bangin bad ya kata balada don jitu na tangin pendap lah kendia bakata ketika interest kau jongkin nok trai kin dong chongs nong jong kan kata ni jong i jadi kede ban nak pat kede ban ya ka ru ka tum ki prosedur wa jong factory acts factory mindset yang tadi ini yang siu yang tadaru kat kembali dari dapat kan semen sport. Kadang malah kan yai lagi kita nama bagi beri minum jadi minum sah nyan bente. Malah dah piong jadi beri jangan ini suatu bagi dikin haras beri jadi. Kalau song bagi beri jadi fikir melaterai. Kadang kata ya tang lagi lupa bagi lagi lupa. Malah dah dan kita lupa hang no. Menambah bagi beri jungi kem latai ke bapa kang no lain no mendat kami viru. Asai kan no aduh tak pun nung nak pila dan we stand firm. Yang saya ingat ke bapa pen ini marki menurus pa. Marka no pergi kini ki government machinery sekelaban ditegi tagi pokok kini mak. Marki ke bangi kendur ya. Tahu baik untuk jingga tahu pasal tu saya pinwan om pergi kau kam dayo kau nilai kaya kan mas government ni community labor department ni kau kinwan siwan aspek lah ada mau ki labor ki ni mines inspector ki siwan sulai ada mereka sofar mengingin pasal ni mau bengin ai kalau solely for the manufacturing of cement in this plant akan ni plan ni Mendaya ba, feel na maglapan mo ni. Doon kini captive and non-captive mines. Mo, kini captive mines. Kani ketika yung ini kini captive mines. Kabam nga bandia mau sebar. Hari ni kepor kini kepada kilas daman ong nakalian coba management. Bakin ini penolong no ya akan non-captive mines. Bakin yo dia motion sikiwe pati factory badan kam. Jadi katangin semua. Yang minumrung ruang ta gamot minumrung siya ang kaptip yung pelong hiya ka kaptip mines ba kama ako bang binani kandiman pelan kambitahan ni
Hadin balaya keren bat userdar ke mau melo. Nila yoru ban ya keren sabat usim ke hima sokra. Upaim Freeman Sings im. Bat kumjuru bat usim kena jong ke hima sokra. Upaim Marrem Dors im. Uba longru udkot jong ke board of director. Uba mikmat na ke hima sokra. Habaya keren bat kini ki arngut. Kila ong baka jaka baka yeng ke MCCL mentah. Kadai ka jaka ka baka sorkar kala shimwai na ke hima sokra. Bat ka jinghe jong katai ka jaka kalong hadu laispa san pusau poin san pusan akar. Usim ulo ong baka hima sokra kala aiwai katai ka jaka ningkong hausnem kat kendai spa handre puar. Balasoi ya ka jingya te kular na kabenta arposnem kata nado ka arpus santarik urempang kat kendai spa handre puar. Hado ka arpus santarik urempang kat kendai spa prapuar. Nangta la penjelan biang ya ka jingya te nado ka arpus santarik urempang kat kendai spa prapuar. Hado ka arpus santarik urempang arajar ar. Bala penjelan sa sisin biang naga arpus santarik urempang arhajar ar. Sya ka arpus santarik urempang arhajar arpuar. Kabamut baka jing ai wai ya katai ka jaka kan kutno hausnem ubanwan. Agbede baka MCCL nakaliang gihima nila det ai ke jingtho so sik Mr. Biranboram nila ai da ka memorandum akalai tru akos arjar arfo tenrei ni klamio akano ke jubab na u bak hadian kata nila pun bot biang ya ka jingtho jongi ka bakhat nyuk tru December arjar arfo mangi kwa bande sai suwa ngim khang ya kata ka joint venture lan ni privatize ya ka MCL tenrei ni kwa suwa ka jing sai ba lo kan gunong rim kan ai kata joint venture ni don kam suwa ya ka agreement ka basai nomor hakane ka barem ni don ka agreement ka ban kut arajar arpuar te menta stang sistem kelakut te menta lada katai kedai bak ka Sarkar Meghalaya along government undertaking menta lada ai joint venture kata government undertaking kaladu no te kawan no da batamai dah bakawan dah batamai nak kalian hima ngikwa banisai kalau ka agreement ki kendon ki jete bak ka jingstiu sia kalian hima nomor kuma kalong mensua nila aili sia ka MCL laispa san saw akar tengiyo kalan ren tenrei akajing perkhat nak kalian hima nomor nak kalian ka MCL walang ila ai kata ka area ka bahe ka khlamla man pen kamlut te mental ada ya soi biang da ka agreement utama ngikwa ban reduce no ya ka jaka kampret nomor kamla ban penon kam kelas UI shop list ru ya ka MRCB ha gitu por te na kalian jonga ya ai kata jing pensai ba siwa ban pentri kam ya ne ngikwa siwa ka jing sai ba ha ka bede ka agreement kan dalong ka pasai te na kalian ka hima ngibu yo usem kena kung director ban mikman te nakaliang usem kena ro lele kendu yo usem minister rengkat berkat tu kanne bat nakaliang usem minister ro usem ai kenu jingsa do menta ngin hakane ka por menta ngi khmi lenti bangi de ban yo jingsa nakaliang usem minister ndre skende kende yo i ko bor ne mstam ba nai no ya ka joint venture na joint venture no ka MCCL tingi so na kaliang hima ngim la ban menjur ya kani kap bang ngim par isai ya ke agreement ki bang nyate thmai Gilaya thu baka jingya kren bat ka sarkar hakabaya dei bat ka MCCL kalalong kabana ka por shakapor bat kila airu da ka jingtho Henry ka sarkar ka khlem jubab satya yaki bat ka jingrai ban aino da ka joint venture kamdei satya kabalaya tiplang bat ka hima kabalong try ya ka jaka kila penpau bakim persya ya ka joint venture Henry namar baka jing ai kan kutno house nem ban wan kin hab banya pechwa ka company ayu ka ban wan bat lada ki kendon yate kin scam
kin pedeng biang ya ka jing ai wai jaka usim ulia thu bakal lai spa san pusau poin san pusan akar ka jaka jong ka hima sora ka bala ai wai she ka MCCL ka kenthop ya ka jaka ba yeng ka karkhana bat ka jaka sa jong kinong tre jong ka Henry ke MCCL kala IY kala sya ke MESEB klem ka jingtip ka hima sora bat naga benta kita ki jakaru ka jing IY kan kodno haus nem arhajar arpuar Teh juk por syai pi rung long sim khana jong masara pat bedu bolong ru hikmat nam ta ka MCCL kum direktor local director de ki banta ka ban kong ka bangi la sim maksen jam nadu ki por ki ba layak kalong habangi kendu bat ke ilaka mamlu men penbet hanon ga phang tingla don ki nyata ya ther ka ba sani ba bangi la khot ru ya ki ilaka mamlu ni klik thon shar bangi ne penbet halo ka ni ka jing thumuk sarkar ban privatize nani ban joint venture ti gini bentaru ngila don ke jinga tai thir ka basani ba ti ngila bu ka wei ke jing tho kalong ba join hakisnem ke badam kataru klaya ke jing tho syaga sarkar ti ne kaleng sarkar ka bu kembang ngila pentip chuaru hagi lat pathai kubor baka ai likely option tengah try na pedeng kita likely option de don naga liang ya ka ilaka kala menjur ya gawe option naging himang impara ke jingshai ke batikna te ikwa bak sarkar kan pensyai tikna shwa ya ka ei ke ba penyai bro ka tang te te nak leng ka hima hak ka tri ogos yang aging thok ka ba show CM ka ba ban pan jingshai bat wan pentikna ya ke jing shon di pai ba ke bai kendo ang te nado jing sirung tera nado ki pending bills ki bidang sa ki nado kinong khai supplier bat ki tulop jung kinong MCL ante nong tre ti hadin kataru ngimyo ka jing syai ta ipoi ga put abro ba nakalen ka officials em ilum yang ka stip darbar bangi i bak sarkar ka susngap men kamnon kanu jing syai ting lum stip darbar ya yo ka we garai kalong ba hakakanyo trik disembar ngila ai syau chief minister berom ya ka wei ka petition na jing tho ka ba jrong ba kata hakat keno tri sambar habedi bat ka phang golong matters relating to the Mamlu Syara Cement Limited te nadu kani hakat keno tri sambar haduk mentah meni ngimpat yo anu no ka jing syai ka pakah lani ka jing tho ka wan nakal yang sarkar pi ka penlong ka yang ki persa umdum kolong ba hamenin ka singi ba pensyai si mene ni iya ko kubor kolong ba nakal yang sarkar ka rai kabinet ban ajon mention ti ni kum ka himahi ka dopa jung si hi ni mentangi sa umdum tiga ai ka we ke bangin hap perkat kolong ba ya mentahi ngi yo ni kubor in hap syong ka dopa jungi bangin siam nya ka rai ti hendrik ma pensyai si mene kolong ba ka banongkong ni don kam shwa ya ka agreement ka pakah malada kem ke jing petip lani ka agreement ka pakah dan ka syai nakal yang kehima nimpa la pediang khat new trick Disember gamla ai hangi la panchai le ba ro ki jing don kam lani ki jemput ki wa ki panchai nakal yang ka sarkar tenrei ngimyo tengi sa kum dong nyai apsa ya kata ka juba tilek sen nakani nakamit rungin si ap si kata si support wala da kam mi kum kita ki ege ikut ke bor ke bab kumbami nakal yang sarkar tinggi sesong ka darbat ni ska sim ke senjam ke ban rai pada ka wi pat kelti te kemulong hak ajuk kapor nak keleng jong aruk ngai dan hak mentah ka ba juga board of meeting isyong kemula asten lasin ya hak board meeting ru ngi yang ta kadong rem ka juk kumbaka darbar ba jit yang bangan persen kamza ka hima te ka ai ka bang ya rai hang tu ka board meeting ru kolong ba ngi yang ba kadong rem ka ba yok jing sai patikna nak sarkar te rel nak keleng sarkar kolong ba ngai makadon ka ai extended kolong ba kam khain snap no kalau ngomong snap kolong ba pen iba idan ngikwa ek majority ban rai bangin rai bai ke bangila rai kalau abyang bai ten ding mengapa si om bai ke bangi rai nang ni ngan hapra sekadar bar men pensyai kadar bar pakal sa ajimut yang akan do bangannya tai lo ni kata
Tidak kita bentar kadang ngam tang stick baik ke bakal hima ke yang kita bentar. Pi ki kendon nomor hang ni ki pun ki kendon ni bang sekren hadian. Nomor yang mentang ni 4 don ki kendon. Nomor ki kendon ke bang ni seperkat kelong ngin hapsong ke dorbat. Nomor ke bang yang pi ki kendon. Magi nak sorkat ni 4 yo ki sa ketika napi. Hak nyotrik disembang ngai. Ya ke jubab ni 4 yo. Kemno ini keren ni kendon. Tidak nak kalau kata nong rem ngiru mentang ngi shong up sengap baik ngi pek makum ke jingja kan ni ke pathai mo ngi le si ngi nang mut ba ngi patla pen baik nai ke payo pen khot nani ke payo kan nu ban rai tri porsi kami pun san ka rai ka long ban ke kabinet nak kaleng CM berom ba in ajon ngan sure di ke pen pau ru nak kaleng ka ketin ju ka long ba ki don ki land owners mo ki try jaka ki try par tin ri ka long sulong tang mi ke kentien nei ke jing kan ke ban pen syai pat kam don Pedai kalau tak nong rem kata kadau, ni matang ni nak perkat misyong seni bah. Kat bangi pak yo jing sai wati kena tang ni pak lak ban rai, kenu nu ka ba. Ka balik nak boyong ro, nak lang hima. Ni nek wa ba ka jing sai ka long bas. Dikena kenang ban nak yang ka hima, ni lak ken ban sai seki kun ka jar la nei seki ki badai seka tan jong ni kata. Kabate CTV kalau yo ru ban yakren baru Presiden jong ke Mamlu Chera Cement Employee Union uba Shan Dingdo bad ulaong banamar bakarai jong ke sorkar kadang syumi menhenin kasngi kimpat yo ban yakren hapo ke executive committee bad ulaong ba unhap ban lum jingyalang no marmar ya baro kinong tre jong ke MCCL ban ya perkat halor ke rai jong ke sorkar ban aino de ke joint venture ya ke MCCL adian ba ngara layu ya ka deklarasi ke bami ke government ini haki widai nak kabinet ba ya ka MCCL katik factory bakin aino sa joint venture itaya kan ka bantangan ni na kaliang jungi na magamanya raja kendu ina ka support ba ka government ba chief minister ba komjuru ba ki local stakeholder ba wikiwe itu rasa kisang ki ba yedon hapo lokal hang ni hi bat kat ke state te ke bana kalian ke junga kan ke pori nga sukwa menong ba na kalian jungi kinong trei ngi don kam bang ni o banya kendo ni betimban asua pengilai ya kan ke benta na ba na kalian ke jungi hi kamon ismo menong ba ke por kalong nak mta jungi ngi haban yo kan dia banya song banya konsol na ka ke step committee ba kunjuru bar ka jang bodi hi jong boy ti hentai na kalian ke jungi hi ni ko mangilajukan hi nak por sa por hi ba ka jing e jong kan ka factory hi ka jing ba mi asu ka jong ka hi na du ki por ko le no ka du sing ki mata ka ba bu jing e yang hi no play kam tam ha kalian ka yo ka kwat ba konjuru ha kalian ka ba yo ka kwat ba konjuru ha kalian ki we ki bentah ka bangi kum ki no play ni akan do la ka long ki no play ki berana po factory le la ka head of first floor tiada nak kata-kata nak kalian tu akan kepori ngasuman ong ba nak kalian jangan ngasuman ong bang dan kam hi mani kendu ya ka executive committee hak ngini mani piliu jumat namar baya kan hiru nak kalian ke jungi hi ngila berat yang dekat bentah ke bedi ya ke faktor hi kalong ke dekat sorkar ke management bat pemjuru bat ki local stakeholder ni kata ke dekat jengkir kli ke ba ni berat sakit dan dengi kum kinong trehi ngim dan ehi namang ide tangki nang bala ngi sufu bala ka factory kaya bet ngi du kinong tre ngi tre ten dai kai ka hok ka jongi ke bangi dawahi ka lompa kijing siu jung tra ke long ki bopiang te de kata ka dawi kan ke bantahi ke beong bat ka ya joint venture hi ke bang fi na du ki por mensuahi ka de ke jung start jong sarkar bat komjuru ka de ke jung start ba ka jing kli hi sasisen jong ki hima kipada jongka seorang nang ta ke imam mamlu bat kunju kinu ki seng le se kipada ka jingkir kli na ka bata kan habaya keren bad uwai ni kinong song shnong jong ka shnong sora uba wellborn benut ula penpau ya kajing ngaudiau halor karai jong ka sorkar ban ai de ka joint venture ya ka MCCL bat ula ongru baka bo jingma namar baklempep
Kan keta ya ke yok kam yok jam jong ki traish nong, bat uloong baki arngut kinong mi khmat jong ke sora konstituensi, bat ke shela konstituensi, kin hap ban shim ya ke jingkit kli, halor kani ke kam. Kalong ke ka jing ngau kendet ke balong hadu katata ke ba ngi iba menen kaski chief minister jong ka state dok megeliau ka pendapan ai join venture no ya ka MCCL ka pengendet beli nomor ba ka factory ke balaya menta la kembang propose nem menta ke kenti pat ke sarkar ke kwa ban ai join venture bat ngimtip ke ba ka sarkar ka donjing temu ka bede ba ke join venture hatu ki pai ba nong sora jongi jong ka thani brokaway kin yo nong na ka ni ka join venture ne kan long ka jingdu nong ya ki pai ba jong ka ni ka thai ka jongi ka jing ngau sir ka jongi ka long ba ngitip sai bala da kila wan hi ki private company ki banya trailang ba ka sarkar kan don ka jingdu nong ka bakrau ha ka bade bat ki khun samla jong ka ni ka thani brokaway hi ka sora kom ba ka long hi ha ki niki kendiat sngi kendiat panai ki bala lek ngila du sibun ki jing bentoi ladangi ekren ke distrik ru ke distrik ngi khamyo menta ke MCCL ka bla ya ke mga ongi pi mene nru post nem mentan ai join venture no ki ba ka hok jong sora jong ngi ke mangila sakni no menta bat kani hi ka song ha kini ki arngut ki MLA ki bede kinong mi khmat jong ka shela bat ka sora constituency bat kani ke jingkit kli ke jongki balada ka MCCL ka wan jalong ha karkom ka ba sniudur nang ne shakmat balada ki samla ke jongi ki du kam ki du jam hangthe ki kontraktor ki bayadai kam hangthe bat kiwe ki jingi o jing mentoi jong ni ka thai ke jongi ki de hi kini ki RMLA ki ban kit kli ya kani ka benta